mila moga konjaka, da li čuješ sa planina zove te moj glas, zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se rode moj. Ideja za ovu izložbu se rodila na proleće ove godine kada smo Jugoslav i ja držali jedno, odnosno dva veoma zapažena predavanja u crkvi kod oca Simona. I tada smo rekli da bi bilo lepo da napravimo nešto za dijasporu, pogotovo vezano za Prvi svjetski rat, zato što su nam ljudi prilazili i govorili kako oni ne znaju ili veoma malo znaju o Prvom svjetskom ratu i o stradanju srpske vojske i Srbije u tom periodu. I mi smo se odlučili da napravimo jednu izložbu i hvala Bogu da je Srpski kulturni centar prepoznao značaj ove izložbe, da smo dobili ovaj prostor i da je naravno Generalni konzulat Republike Srbije stao uz nas i da su oni sada pokrovitelj ove izložbe. I hvala vam što ste večeras ovde, što ste doveli vašu decu, zato što niko od nas ne sme da zaboravi nikada šta su naši preci učinili za nas i šta znači Prvi svjetski rat koji je dosta zaboravljen. Fokus je bio na Drugom svjetskom ratu, a Prvi svjetski rat je itekako značajan i možda još i značajniji po Srbiju, kada je Srbija izgubila skoro 43% svog stanovništva u Prvom svjetskom ratu, 63% muške populacije, pogotovo oni koji su bili u to vreme sposobni mladići, oni su poginuli za krv časnih i slobodu zla. Ovde, kao što ste možda malo pre već videli, sam deci pokazao zastavu Kraljevine Srbije, ovo originalna replika zastave Kraljevine Srbije iz tog perioda. Ja mislim da je ovo najlepša zastava koju smo ikada imali i koju ćemo ikada imati. To je zastava sa velikim plaštom i našim grbom, današnjim takođe, koju smo imali sve od Karađorđa pa kasnije do stvaranja Jugoslavije. Sa ove druge strane vidite ratnu pukovsku zastavu, sa ove strane je Sveti Andrej Prvozvani, moj imenjak, a sa druge strane Nemanjiški grb Srbije. Na ovoj ratnoj zastavi piše za kralja i otačastvo sa verom u Boga. Tu je i naš mio i drag kralj Petar I Karađorđević, koji je bio najomiljeniji kralj u Srbiji i među Srbima, čovek iz naroda, koji je zajedno sa našom vojskom ratovao u 3 rata i u sva 3 rata pobedio. Kako pesma kaže, ko to laže, Srbija je 3 puta pobeđivala. Molim vas da uđete ovde u izložbu i da krenemo od 1912. godine, odnosno Prvog Balkanskog rata. Od 1912. godine, Prvi Balkanski rat, Kumanovska bitka, srpska vojska se bori protiv Turske i ovde vidite jednu originalnu sablju iz tog perioda, dakle koja je stara 106 godina. Mi smo tada oslobodili sve južne srpske krajeve, dakle Kosovo i Metohiju i Staru Srbiju, dakle današnju Makedoniju, koja je u tom periodu bila Srbija, i srpska vojska je konačno stala pred Turke posljednji put kada smo ih potisnuli sa Balkana. Nakon 1912. godine i Prvog Balkanskog rata izgleda da našim neprijateljima nije bilo dosta, pa smo morali da stanemo i pred bugarsku vojsku 1913. godine na bici kod Jedrena i u Bregalničkoj bici su takođe srpski vojnici pokazali šta je to junaštvo i herojstvo. Ovde, molim vas, priđite bliže, pogledajte
eksponate u ovoj vitrini koje smo vam doneli također iz Srbije, sve originalni eksponati iz 1912. i 13. godine. Ovdje vidite bajonete, topovska zrnca, municiju kao jednu čuturicu iz tog perioda. Pogotovo interesantno su ova topovska zrnca koja su ručno pravljena u tom periodu od olova i sa kojim smo punili ta topovska đulad ili topovske čaure kako god, i kada ona eksplodiraju onda ta zrnca izlete iz toga i treba da nanesu što veći gubitak neprijatelja. Nakon Prvog i Drugog Balkanskog rata Srbija ide iz rata u rat. Sve su to ratovi koji su nam nametnuti, mi nismo želeli te ratove. Također ne 1914. godine kada se desio u Sarajevu već čuveni sarajevski atentat. Gavrilo Princip kao pripadnik Crne ruke ubija Franca Ferdinanda, njegovu suprugu, nakon čega je usledio austrijski ultimatum Kraljevini Srbiji. Ovdje iza mene vidite predsjednika srpske vlade Nikolu Pašića kako razgleda planove i austrijski ultimatum koji je uspostavljen na leto 1914. godine i nakon kojeg je usledila zaista lavovska borba naših srpskih diplomata. U tom periodu Nikola Pašić kao premijer i Slobodan Jovanović kao ministar spoljnih poslova rade na tome da se koliko god može oduži početak rata i tako su nam kupili 30 dana, mesec dana te borbe u kojoj smo mi dobili taj ultimatum koji imao nekoliko tačaka, a tačka 6 nikako nije mogla da bude prihvaćena od nijedne suverene države na svetu, pa ni Kraljevine Srbije, zato što bi to značilo vazalstvo nad Austro-Ugarske nad Srbijom i zato što bi to značilo da Austro-Ugarska vojska i policija mogu da patroliraju po Srbiji kako god žele i to jednostavno nije bilo moguće prihvatiti u tom trenutku. Sutradan nam stiže objava rata i Austro-Ugarska napada Srbiju. Ovdje vidite originalnu srpsku konjičku sablju iz 1914. kao i vojničku čuturicu. Sve oprema koju naša vojska koristila, pogotovo 1914. godine u Cerskoj bici, odnosno Cerskom manevru i kasnije u Kolubarskoj bici. Šta je interesantno kod Cerske i Kolubarske bitke? To su prve dve pobede saveznika protiv Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske u Prvom svjetskom ratu i oba puta je srpska vojska sama stala pred neprijatelje i pokazala kako se bori za krst časnu i slobodu zlatnu, pogotovo vojvoda Stepa Stepanović i vojvoda Živojin Mišić, dva strašna stratega koji su pokazali kako se komanduje srpskom vojskom. Srpska vojska je bila u veoma teškoj situaciji zato što su Austro-Ugari bili nadmoćni i što se tiče oružja i oruđa i što se tiče opreme i tako dalje, pa čak i brojčano. Međutim, vojvoda Stepa i vojvoda Mišić su tačno znali šta treba odraditi, a odradili su sledeće. Napravili su jedan veoma značajan potez kada su krenuli u defanzivu, dakle u povlačenje srpske vojske. Austrijska vojska se polako zaustavila i austrijska vojska je krenula polako napred. Međutim, iz te defanzive krenulo se u kontraofanzivu, što je na kraju usledila pobjeda srpske vojske i to je nešto što nije zabeleženo u istoriji ratovanja da se tako ratuje. Znači, to je bio jedan polufrontovski rat koji je razbio austro-ugarske snage u tom periodu, odnosno vezao određene snage na mestu, što se i dan danas izučava na svim vojnim akademijama u čitavom svetu. Dakle, to su neki potezi naših vojvoda koji su do tada bili nezabeleženi. Ovdje u ovoj vitrini vidite jednu gas masku iz tog perioda, pošto je tada prvi put korišten krvni bojni otrov, pogotovo senf gas. Također vidite jedan austro-ugarski šrapnel sa Kalemegdana. To je pogotovo interesantno zato što oni od vas koji poznaju Beograd znaju da Beograd leži na dve reke i da su Zemun i Novi Beograd u tom periodu bili Austro-Ugarska. Oni su veoma lako samo preko reke ili sa reke, sa brodova, mogli da napadnu našu prestonicu, Stari grad i eto i Kalemegdan.
i da nanesu veliku štetu srpskoj prestonici jednostavno artiljerijskim bombardovanjem. Također imamo tu još jedan bajonet, jednu čuturicu iz tog perioda. Kad smo već kod Beograda, evo i našeg majora Dragutina Gavrilovića, koji je bio komandant odbrane grada Beograda 1914. godine, kada su se dešavale ovako krvave borbe u čitavom gradu i kada je on svom puku i svojim vojnicima izdao zapovest da oni više ne trebaju da brinu za njihove živote zato što je njihov puk izbrisan iz brojnog stanja, vrhovna komanda više ne računa na njih, oni su i tako žrtvovani i mrtvi. Samo je čast kralja, otadžbine i Beograda i obraz Beograda važan i on mora da se odbrani i to su naši divljunaci u tom periodu i zaista i učinili. Kad smo već kod junaka, evo još jednog junaka, naše oko Sokolovo, Dragutin Matić, najbolji izviđač srpske vojske i najpoznatiji izviđač na svetu, koji je u ovakvom položaju mogao, kažu, da golim okom prepozna neprijateljske i naše snage na 6 km golim okom. U toku 1914. godine nastavljaju se borbe, a naše slavne vojvode, vojvoda Radomir Putnik, tada načelnik vrhovne komande, zatim vojvoda Živojin Mišić, vojvoda Petar Bojović i vojvoda Stepa Stepanović, 4 generala i kasnije vojvode koji su zaista pokazali kako se vodi jedna vojska i vojska je zaista bila uz njih, a oni u svoju vojsku. Ovdje smo im odredili ovo malo značajnije mesto samo da bi im ukazali čast na ovoj izložbi i da se ne zaboravi ko su bili komandanti naših armija od 1912. pa sve do 1918. godine. Ovdje vidite Milunku Savić. Milunka Savić, najodlikovanija Srpkinja na svetu, najodlikovanija žena na svetu. Žena koja je 1912. godine krenula zbog brata u rat, i to protiv Turaka, javila se kao žensko, međutim rekli su joj, ćerko idi kući, nije vojska za tebe, ti si žena. Ona se vratila kući, odsekla kosu, presvukla se i javila u vojsku kao Milun Savić. Nakon toga, 1913. godine bila je ranjena i lekar je ustanovio kada je hteo da je pregleda ranu, da ona nije muško, već žensko, i upitavši je čemu se ovde radi, ona je rekla, ja nisam Milun Savić, ja sam Milunka Savić. Kasnije vojvoda Putnik čuo za njenu hrabrost i onda je dao blagoslov da ona može da ostane u srpskim jedinicama kao jurišni bombaš i ona je zaista pokazala kako se bori za svoju otadžbinu i daću vam jedan primer kakva je to bila žena. Ona je 30. septembra 1916. godine na Kajmakčalanu zarobila sama za 24 sata 32 Bugarina. Tako da, pazite, takva je jedna žena koja je odlikovana, prva žena ordenom Francuske legije časti, koja je kasnije, nažalost, bila čistačica u Narodnoj banci, koja je posle toga puno pomagala deci i tako dalje, ostala je veliki čovjek i nakon rata. Je ona bila jedina žena? Ne, kasnije su se pridružile, ali ona je bila prva i to je najznačajnije, ona je bila najhrabrija od svih i tako dalje i tako dalje. Znači, bile su tu i druge žene, bila je tu i Flora Sens, bilo je znači i ljudi iz inostranstva i žena iz inostranstva, tako da je to jedna priča kojoj možda nije posvećeno dovoljno pažnje. Eto, mi smo hteli odmah pored vojvoda i nju da stavimo da bi uvažili time kao prvu ženu koja je krenula u rat 1912. i koja je zajedno sa srpskom vojskom ratovala 7 godina. Ovdje vidite originalni francuski proglas iz 1915. godine. Širom Francuske visi ovaj proglas na kojem su oni pozivali francusku vojsku i francuski narod za pomoć Srbiji, srpskom narodu i srpskoj vojsci i znači oni kažu našim junacima, Srbima, braći i sestrama. Priđite, molim vas, bliže da pogledate ove eksponate ovde.
kad smo već kod Francuza, evo i francuske jedne čuturice iz 1915. godine, ovdje je austrijski model iz tog perioda, diverzno ordenje, između ostalog albanska spomenica, sad ćete čuti i nešto o njoj, kao i medaljon sa slikom jednog vojnika koji je nosila jedna žena, to jest tačnije njegova supruga oko vrata, sve dok se on nije vratio iz rata, dakle, da bi je podsjećala ta slika na njenog muža, ona je to nosila oko vrata. Molim vas da se okrenete ka ovom eksponatu koji je zaista najznačajniji eksponat na našoj izložbi. Ovo je bluza najmlađeg vojnika u Prvom svjetskom ratu, Momčila Gavrića, njegova lična bluza kako se on vratio iz rata, a što je najinteresantnije, on je sa 9 godina krenuo u rat, zato što su mu Austro-Ugari pobili celu porodicu, jedan srpski vojnik ga je pronašao i poveo sa sobom i ovdje vidite fotografije kako je on bio u ratu, ova desna i ova leva, a onda u sredini kako se on vratio iz rata i tu je njegov autentični potpis, zato što je on umro 1993. godine i ovom čovjeku koji nam je dao ovaj eksponat za ovu priliku, njemu je doneo ovu bluzu prošlog veka i rekao je, evo vidiš, u ovoj bluzi sam se vratio kući, u ovoj bluzi sam došao u Srbiju i on nam je dao ovu bluzu upravo za tu namenu da bismo mi mogli da vam pokažemo da nisu samo odrasli ljudi krenuli u rat, nego je to jedno dete koje je preko noći moralo da postane čovjek. 1915. godine sve intenzivniji nasrtaj na Srbiju iz 3 pravca, sa zapada, sa severa i sa istoka. Sa zapada i severa Nemačka i Austro-Ugarska napadaju Srbiju, sa istoka i sa boka pogotovo Bugarska. Srpska vojska u veoma teškoj situaciji, bez dovoljno hrane, oružja, opreme, oruđa i tako dalje, morala je da se povlači ka jugu. Kasnije naša vrhovna komanda, naše 4 vojvode, donela odluku o tome da se srpska vojska povuče ka Grčkoj, zato što je kraljevina Grčka u tom periodu bila neutralna i to bi bilo jedino mesto na kojem bi naša vojska mogla da se smesti, da se skrasi i da bude prihvaćena adekvatno. Svi ostali su bili ili na jednoj ili na drugoj strani, jedino je Grčka u tom periodu bila neutralna. Strategijski gledano bilo bi najbolje povlačiti se preko doline Morave i doline Vardara do Soluna, međutim bugarska vojska nam je presekla odstupnicu, makedonsko lokalno stanovništvo također nije moglo da pomogne i oni su nam ovdje presekli odstupnicu, tako da su se srpske jedinice povlačile i preko Kosova i Metohije ka Albaniji i preko Crne Gore ka Albaniji u 2 kolone. U toku povlačenja preko Kosova i Metohije, ovdje vidite Vezirov most, pokraj Prizrena preko Drima i vojvodu putnika kako ga 4 vojnika nose u ovim nosilima. Tu se povlačila naša vrhovna komanda, jedan dobar deo naše vojske, međutim drugi deo naše vojske se povlačio preko Crne Gore. Kada se to desilo, Sedar Janko Vukotić, koji je bio tada komandant crnogorskoj vojsci i našim junacima u Crnoj Gori, on je zajedno sa svojih 3.500–4.000 boraca zaustavio na Badnji dan i Božić 1916. godine, dakle 6. i 7. januara, austro-ugarske snage ispred Mojkovca, tačnije kod Bojine Glave, nekoliko dana, i to je bilo dovoljno da se srpska vojska u poleđini crnogorske vojske koja je branila povuče ka Skadru i dalje ka Draču i Valoni, 2 albanske luke u koje je trebala srpska vojska da stigne, gdje su trebali saveznici, Francuzi, Italijani i tako dalje da nas prihvate. Međutim, put preko Albanije, kao što i ove fotografije dokazuju, nije bio lak,
pogotovo ne zato što se nalazimo u zimu 1915. i 16. godine na neprijateljskoj teritoriji preko Albanije. To su vrhovi od 2000 i više metara visine i ljudi su se, kao ovaj trećepozivac koji je došao u ovakvim opancima, prešao Albaniju i u ovakvom ambijentu morali da se povlače. To zaista nije bilo lako, pre svega zato što su šiptarske grupe napadale srpsku vojsku u tom periodu. Jedino jedan Albanac koji nam je mnogo pomogao i koga ja svaki put ovde na ovom ćošku naše izložbe spomenem, to je Esad Paša Toptani, koji je bio bivši premijer Albanije, komandant žandarmerije Albanije i koji je sa svojim žandarmima išao sa srpskom vojskom, povlačio se sa njima i štitio bokove naših vojnika, odnosno kolona naših vojnika, a uz vojnike je išao kralj, prestolonaslednik, vlada, skupština, svi, znači cela Srbija je bila u pokretu i svi su se, sem glavnine naroda, svi su se povukli do albanskih luka, do Drača i Valona. U Draču i Valonu, kao što rekoh malo pre, nije stigla pomoć saveznika koja je bila obećana i prestolonaslednik Aleksandar piše pismo Nikolaju II. Romanovu, ruskom caru, u kome ga preklinje za pomoć srpskoj vojsci. Nakon toga car Nikolaj II. Romanov upućuje ultimatum saveznicima u kojem kaže: ako ne pomognete srpskoj vojsci odmah, ja ću izaći iz rata i zaključiti separatni mir sa Nemačkom, što je naravno za njih bilo neprihvatljivo i nakon nedelju dana prve italijanske i francuske lađe stigle su u Drač i Valonu. Zatim su prebacivale srpsku vojsku iz Albanije na najbliže grčko ostrvo Krf, gde su naše snage stizale u mesto Buvija, severno od grada Kerkire, to jest Krfa, glavnog grada ostrva Krf. U Buviju su se iskrcali naši vojnici, počev od 1916. godine u januaru, sve do tamo negde aprila, maja meseca 1916. godine, se zavisi ko je kako pristizao iz Albanije i tu je vršena jedna selekcija u 3 različite kolone. Jedna kolona koja je odmah iz Buvije prebacivana u Krf ili ove ostale vojničke logore koji su ovde markirani crvenom bojom na ovoj karti. Zatim druga kolona koja stizala odmah na ostrvo Lazaret, to je ostrvo ovde u ovom Krfskom zalivu, na kojem je bila francuska poljska bolnica i gde su tretirani najkonkretniji medicinski slučajevi tih ljudi. I treća kolona je bila kolona smrti, onih koji su već bili otpisani zato što su stigli bukvalno kao duhovi na Krf. Oni su prebacivani na ostrvo Vido, gde su ostavljeni manje više na milost i nemilost da umru. Problem u tome je bio što smo se mi povlačili preko Albanije i što su naši vojnici tada stizali na Krf sa svega 35 kg u prosek. Zamislite vi odraslog čovjeka na što on liči kada stigne sa 35 kg, evo otac i sin, na ostrvo Krf. I situaciju da vi nemate na ostrvu Vidu dovoljno mesta da ljudski sahranite sve te vojnike, zato što je ovo otprilike, ovo je kamen sa ostrva Vida i ovo je struktura ostrva Vida. Sada tu imate i drveće i tako dalje, u tom periodu su bili samo neki žbunovi i tako dalje i većina je bila kamen. I kad su prvi 1500 vojnika sahranjeni, koji su umrli veoma brzo, kad su sahranjeni, nije više bilo dovoljno mesta za sve ove ostale i oko 10.000 njih je naslagano na barke i prebacivano i spuštano u more, bacano u more, u plavu grobnicu ispred ostrva Vida, gde su naši dragi Grci 50 godina nisu lovili ribu u tom potezu, niti plovili kroz taj potez, a i dan danas retko ko plovi oko ostrva Vida, posebno preko plave grobnice, zato što znaju da tu počivaju naši vojnici. Ja sam pre više od mjesec dana bio na Krfu i na ostrvu Vido i svake godine
nas tamo dočekuje gradonačelnik Krfa i često i predsjednik tog regiona. I oni svake godine odaju počast našim vojnicima mnogo više nego što to naša država ili mi sami kao mi Srbi to činimo, pogotovo kada polažemo vence u more, kada bacamo vence u more, tu plavu grobnicu, svi brodovi stanu i svi puste sirenu u znak na sećanje naših junaka koji su tu eto tako tragično nastradali. Međutim, kao što je Maleno ostrvo, Vido ostrvo, naravno. Znači, tada kad su se oni povukli vamo, izgledao je rat izgubljen, ili? Pa, mi smo se povlačili iz dva razloga. Jedan razlog je bio taktički razlog da nas prebacuju saveznici dalje i da mi razvijemo još jedan front koji bi trebao da ide od Albanije i Crne Gore ovamo. To je znači bila prva pretpostavka koja je bila taktičke prirode. A drugi razlog je bio sledeći. Naš ustav tada je zabranjivao da našoj vladi kapitulaciju. Mi nismo mogli da kapituliramo zato što Srbija nikada nije kapitulirala i mi smo morali da se povlačimo, srpska vojska mora da se povuče, em iz tog prvog taktičkog razloga, em iz tog političkog razloga, da ne bismo bili naterani na kapitulaciju. Dakle, oni kada bi upali u Srbiju, to bi bilo jedno veliko krvoproliće, a ovako smo spasili ipak naše armije i to je na kraju i bio pametan potez naših vojskovođa da tako nešto odrade, a ja ću vam kasnije objasniti zašto. Kažem vam, kao što je Maleno ostrvo Vido, ispred Krfa bilo ostrvo smrti, tako je Krf bilo ostrvo nade i tako su se naši, kako su evo stigli na Krf, 1916. godine, za samo 4-5 meseci, veoma brzo oporavili uz mediteransku klimu, naravno i krfljanke i sve ovo ostalo, zato što su nas veoma lepo prihvatili tamo. Prihvat na Krfu je bio jedna logistička, kako bih vam rekao, jedan logistički veoma zahtevan poduhvat, zato što je više od duplo više Srba stiglo na Krf nego što je Krf imao stanovnika u tom periodu. I oni su nas veoma lepo primili i nije zabeležena nijedna krađa jedne masline od strane jednog srpskog vojnika, kamoli nešto drugo. Međutim, vi morate da shvatite šta znači Krf za nas Srbe. Krf je 1,5 godina bio Srbija. Kako to, tako lepo, što je na Krfu bio naš kralj, u hotelu Bela Venecija u glavnom gradu Krfa u Kekiri zasedala je vlada Kraljevine Srbije, a naša Narodna skupština zasedala je 1,5 godina u Krfskom narodnom pozorištu. Dakle, tu su bili sudije, tu su bili notari, svi koji su mogli da se povuku zajedno sa srpskom vojskom, povukli su se i svi državni organi su na neki način funkcionisali. Vi ste imali tamo po ulicama krfskim, imali ste zgrade na kojima je visio upravni sud, taj i taj javni beležnik, taj i taj narodni poslanik i tako dalje. Znači oni su imali strukturu države na ostrvu Krf i zato moramo da budemo veoma zahvalni i dugujemo zahvalnost Grcima i Krfljanima što su nas u tom periodu primili. Ovdje vidite jednog srpskog redovnog oficira, mi smo ga ovako obukli i mogu vam reći da su čizme i tašne da su originali, a ovo ostalo su replike, znači tako je otprilike izgledao srpski oficir u tom periodu i naravno da je imao te duge brkove, kao što vidite skoro na svim ovim fotografijama da je većina naših vojnika i pogotovo oficira imalo te duge brkove. Ovdje u ovoj vitrini možete da vidite nekoliko eksponata upravo sa Solunskog fronta, pre svega ovaj dvogled koji je oficirski dvogled, ova futrola za naočare, čuturica austrijska, zastavica je tu i najinteresantnija stvar, šrapnel Gelera granate sa Kajmakčalana. Vjerojatno su mnogi od vas čuli za Kajmakčalan, to je najviši vrh planine Nidža koji se nalazi direktno između Grčke i današnje Severne Makedonije na 2525 metara tada. Međutim, danas je na 2520 metara
Zato što su bugarske i naše i francuske artiljerijske snage skinule 5 metara tog vrha planine i to su bile tako krvave borbe da kada smo mi oko 13 časova 30. septembra 1916. godine probili taj bugarski položaj i kada su se Bugari povlačili, kad su ih naši sjurili do doline Crne reke, to je u podnožju planine Niđe, u unutrašnjosti Makedonije, srpski vojnici su se krstili, padali na kolena i uzimali grumen zemlje da pojedu, zato što su konačno otvorili kapiju slobode i konačno bili u otadžbini, zato što je Makedonija za njih naravno tada bila Srbija. Na Kajmakčalanu postoji još jedna interesantna stvar, a to je nešto što je vezano za ovog čovjeka, doktora Arčibalda Rajsa. Doktor Arčibald Rajs i ne zvuči kao Srbin, niti je bio Srbin, nego Švajcarac, jedan patolog i lekar koji je rođen u Badenu i koji je 1914. godine i 1915. godine dokumentovao austro-ugarska i nemačka zverstva po Mačvo i u tim krajima Srbije i koji je krenuo sa srpskom vojskom, kasnije pomagao kao lekar srpskoj vojsci i koji je se toliko zaljubio u naš narod da je njegova životna želja bila da bude sahranjen u Srbiji. Što se kasnije ostvarilo, on je sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, a njegovo srce je darovao srpskom narodu. Zašto? On je rekao da toliko voli srpski narod, da taj organ koji treba da voli, a to je srce, treba da mu daruje. I nakon njegove smrti mu je izvađeno srce, ubačeno u jednu urnu koja je onda kasnije postavljena u kapeli na Kajmakčalanu, koja je 30. godina tek izgrađena i koja je do pre 5-6 godina bila na Kajmakčalanu dok nisu neki vandali obili kapelu i ukrali srce Arčibalda Rajsa i tu urnu. Nažalost, međutim, to je jedna jako potresna priča da vi imate jednog čovjeka koji je toliko zavolao Srbiju da je Srbiji darovao svoje srce. U toku 1916. i onda počev 1917. godine kasnije vladalo jedno prividno zatišje na Solunskom frontu, pogotovo zato što se nije tačno znalo kakva će biti ofanziva za konačni proboj Solunskog fronta. Naše snage su se reorganizovale, pošto smo mi dosta ljudstva izgubili u toku povlačenja srpske vojske i tako dalje. Od 3 srpske armije u početku napravljene su 2 armije, svaka je imala po 4 divizije, od toga je bila jedna konjička divizija. Mi smo imali oko 151.000 vojnika, 180.000 je bilo Francuza, 150.000 Britanaca, 120.000 Britanaca, 150.000 Grka i 40 i nešto hiljada Italijana, a Rusi su se kasnije povukli iz političkih nekih razloga. Međutim, to je bio jedan front sa jedne strane ste imali oko 600 i nešto hiljada saveznika, a sa druge strane 600.000 Bugara, Nemaca i Austro-Ugara, tako da je to bilo otprilike izjednačeno. Obratite pažnju na ove fotografije ovde, pogotovo na ove uniforme i ove šlemove. To su francuske uniforme koje naši vojnici tada nose, a evo ga i taj šlem kojeg smo ovde doneli, 102 godine star, 1916. godine, francuska proizvodnja, francuski model koji su kasnije naši vojnici koristili, koji su dobijali, a mnogo toga su morali i da platimo. Ispod vidite 2 topovske čaure i obratite pažnju na te 2 topovske čaure, pogotovo zato što one više ne liče na čaure, već su pretvorene u vazne. Zašto? Kada su naši artiljerci na Solunskom frontu ispalili te čaure su izuzetno vrele kada izlete iz topa, kada topovsko đule izleti prema neprijatelju, čaura padne dole i ona je izuzetno vrela i verovatno su onda tada ti naši artiljerci obradili direktno kad je bila vrela i napravili od toga te 2 vazne i to je interesantno da vi možete od jedne topovske čaure koja treba da ubije nekoga, da napravite vazu i da kasnije možda stavite cveće.
A ovdje ispod vidite vojničke cokule iz tog perioda koji su original, samo su malo dorađene, naravno pertle i te neke stvari smo morali da doradimo zato što je to ipak 100 godina staro i ne bi moglo da izgleda ovako kako izgleda sada. To je jedan deo srpske vojničke opreme koji su nam Francuzi nabavili, a imali smo nešto i britanske opreme. Dakle, to je nešto bilo što se koristilo na Solunskom frontu. Na Solunskom frontu su se također koristile i ove gas maske, ovo je jedna britanska gas maska iz 1917. godine. Obratite pažnju na izgled ove gas maske koji se apsolutno razlikuje od one gas maske tamo s onim velikim kabastim filterom. Ovdje imate također dva velika vizira, dakle mnogo više mjesta za onoga koji treba da nosi tu gas masku i da se bori. Zatim imamo okular jedne engleske haubice. Te haubice u tom periodu mogle su, bogami, da tuku 12 do 15 km daleko, znači to je već bila jedna daljina gdje ste zaista bilo potrebno da imate ovakve nišane i gdje možete da nanišanite neprijatelja na pravi način. Tu su i neke čaure kao i municija iz tog perioda i bajoneti. General Franč de Paré, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu, kasnije postao i maršal. On je bio komandant svim saveznicima, znači preko 600.000 vojnika, a njegov zamjenik je bio naš vojvoda Živojin Mišić, koji onda nakon Putnikove smrti 17. maja 1917. godine postao i načelnik štaba Srpske vrhovne komande, a pošto smo pregrupisali naše armije, imali dve armije, vojvoda Petar Bojović je bio komandant prve armije, a vojvoda Stepa Stepanović komandant druge armije. Ovdje vidite zarobljene bugarske vojnike, ovdje vidite na primjer također naše saveznike, jedan francuski teški top iz tog vremena ili na primjer grčke vojnike. A obratite pažnju na ovu fotografiju ovdje gdje ćete vidjeti jednog crnca u engleskoj uniformi zato što su oni imali dosta kolonijalnih trupa, i Englezi i Francuzi. Interesantno je da su među našim seljacima, među gedžama, tu ratovali i crnci. Ja mogu samo da pretpostavim kakva je bila reakcija tih naših ljudi kada su prvi put ugledali crnce ili ljude iz Indokine koji zajedno sa njima ratuju. I postoji također jedno groblje gdje malte ne počivaju samo crnci iz tog perioda koji su poginuli na Solunskom frontu. Ovdje vidimo jednu medalju za hrabrost. I obratite pažnju na ovaj list ovdje, na ovaj papir koji nosi naslov njegov veličanstva Aleksandra I, kralja Jugoslavije, zato što je uz ovu medalju uvijek išla ovakva spomenica, ovakav jedan papir, ali ljudi koji su zaslužili 1917. godine, na primjer, ovako jedno ordenje za hrabrost, oni su to tek kasnije u toku Jugoslavije, kada je već stvorena kraljevina Jugoslavije, oni su to tek tada dobijali za ono što su 1917. na Solunskom frontu odradili. Ovdje vidite autentičnu kopiju paradne uniforme kralja Petra I, kažem autentična kopija, konci su također zlatni, sve je napravljeno kao što je njegovo visočanstvo nosilo, međutim, akselbenderi kao i epolete su originalni. Priđite, molim vas, sljedećoj vitrini. Ovdje ćete vidjeti originalni signalni pištolj sa Solunskog fronta koji je označio između ostalog proboj Solunskog fronta, gdje bi jedan oficir, konjički oficir, na konju opalio tu signalnu raketu i kada bi krenuo juriš, i kasnije proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine. Ovdje vidite Solunski front u čitavoj njegovoj širini od 450 km od Jonskog do Egejskog mora, kao i njegovu dubinu od 10 do 15 km u zavisnosti od položaja. Obratite pažnju na ovu fotografiju kako Srbi daju hleb zarobljenim Bugarima i pogledajte u lica bugarskih vojnika koji se čak pomalo i šale i šegače, verovatno sa srpskim vojnicima, vidjet ćete osmehe. Mi smo izuzetno humano postupali sa Bugarima, iako je posle toga
stigao izveštaj koliko su oni učinili zverstava po Makedoniji, Južnoj Srbiji, po Pčinjskom okrugu, Topličkom okrugu i tako dalje, što je bilo zaista nezapamćeno, da su bukvalno Nemci i Austro-Ugari bili džentlmeni u odnosu na Bugare. Ovdje ćete vidjeti srpski artiljerijski tesak iz tog perioda, kao i još jednu zarobljenu austro-ugarsku konjičku sablju. Juriš ka majci Srbiji trajao je 45 dana. Srpska vojska, pogotovo naša pešadija, je bila toliko brza, toliko hitra i hrabra da je bila brža od francuske konjice. Zamislite vi pešadinca koji brže juriša pod punom ratnom opremom, pod borbom, nego konjanici. Ova karta ovdje koju smo vam pripremili, to je isto jedan fototipski snimak originalne karte, je jedna od retkih karta ili možda jedina karta u svetu koja nosi ovakav naslov, a to je Gonjenje 1918. godine. Naravno, misli se na gonjenje neprijatelja iz naše otadžbine i to je nešto što je isto interesantno i što imamo na ovoj izložbi, dakle, da su naši junaci 600 km prešli za 45 dana, da su oslobodili Srbiju, a kasnije i sve srpske zemlje, sve srpske jugoslovenske teritorije do Maribora. Ko drugačije kaže, taj laže. Srpska vojska zajedno sa Francuzima oslobodila je skoro čitavu Jugoslaviju, a oni koji su bile kukavice, koji su bili na drugoj strani nišana, oni su se jednostavno predali, srpska vojska je prošla i kasnije znate da smo stvorili kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije kraljevinu Jugoslaviju. 1. novembra 1918. godine, dakle prošle nedelje, pre 100 godina, vojvoda Petar Bojović sa prvom armijom ulazi u oslobođeni Beograd i oslobađa Beograd. Narod oduševljeno dočekuje svoje heroje i ko poznaje Beograd prepoznaće Terazije i hotel Moskvu koji dan danas postoji. I ovdje ćete vidjeti, kažem vam, tu paradu iz tog perioda, dakle 1. novembar 1918. godine. A već malo kasnije, na proleće 1919. godine, je bila jedna velika parada održana u Parizu, gdje su se ovakve paradne sablje koristile, gdje je i naša vojska naravno učestvovala i mi ćemo učestvovati sada u nedelju 11. na velikoj paradi pobede u Parizu na 100-godišnjicu. Tada smo učestvovali na toj paradi zato što smo bili na pravoj strani, kao i uvek. Istorija pamti da je srpska vojska oslobodila duplo više teritorija nego što je pre Prvog svjetskog rata imala. Ovdje na kraju izložbe, a i na početku izložbe, stoji ova lepa ikona koju nam je darovao otac Simon Turkić, koja je starija od 100 godina, dakle isto iz ovog perioda, i ona naravno nosi naslov Vaskrsenje Hristovo, a mi smo dodali Vaskrsenje Hristovo, Vaskrsenje Srbije. Zato što su se naši junaci, kao što ova ratna zastava ovdje kaže, kao što piše na toj zastavi, borili sa verom u Boga, i da nije bilo vere u Boga, ja, pravo da vam kažem, sumnjam da bismo sve ove napore mogli da prebrodimo i da oslobodimo našu milu i namučenu otadžbinu Srbiju, da nije bilo vere u Boga. Eto, toliko od mene za vas večeras. Ja vam zahvaljujem na pažnji. Ako neko još ima neko pitanje, slobodno pitajte, slobodno slikajte, sve je dozvoljeno. Ja vam zahvaljujem pogotovo zato što ste doveli vašu dragu dečicu i molim vas da prenosite i da prenesete sve ovo što ste večeras videli i što ćete videti vjerovatno i kasnije u vašem životu vezano za Prvi svjetski rat i vezano za našu junačku istoriju, pogotovo na njih, zato što oni treba da se ponose našim poreklom, a ne da se stide, zato što je naša istorija zaista nešto što vredi i mi zaista treba da se ponosimo, i ja se nadam da ćemo barem malo moći da prenesemo tim mlađim naraštajima. Hvala vam na pažnji.